Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kakasi Students Union West Jante Hills District Union Lengbake Education Cell haka hinyo terik uyayong arhajar arpoar. Kalalet banya kendoyu balak men remboy ubabat kum menteri ketanat pulih putih ka jela ha ofisri kam jong u ha sekretarian. Kaseng haka jaya kendo kala pensengau ha menteri halor kimat haka bedai bat ka jingdon kam bat jingduna jong ka Government Boys Higher Secondary School ha Jowai. Nakaliang ubalak men remboy haka jinga kran bat kaseng ulaong baka sorkar bat katanat pulih putiru kasyam jing Henry nakaliang ka jong u unyale kat bala banchem kia halor kita kimat jing dawa jong kaseng ka asran si keba ni kendo jadi education minister diong ba nakaliang jong ka department kasyam jing anu kata ban sim ini senjam Henry wat laga taru nakliang jong i ila ong ba inso persyam kat bala kat kum ke jingla jugi ni la ke jong kebor i ong ru ba patang i tulok ban siu ki long kai long persyam jinga Henry ban i phai ni ki infrastructure bat ki manpower kumju haki college bat ki school fair long ba semjinga ika suka kemudian jangka department ru but uong takbah suam ini uong ba gumno to ni persang kamtam mal kini gede ika spa ba jangki kena buban boleh so mengioi itu ka tarik kepala dep mo bunai dep ki toilet kimi hapso bingung higher secondary bepe di toilet kimdai tang bat ki primary lower primary tiba ngki ki nangha ki lower primary toilet ni compare ki toilet badon hante hapo Government Boys High Secondary tiba skip ball code bat ki ni ki black topping i vice principal ang ba lapa ni ko proposal letter hakanya trick bat apply trick jong January jong di senan jadi ini di place hai education besar bagi orang misalnya ini taki habidai bat ke information technology tourism ikini ani boi kumga appraise jongi mo ke sarkar hagi kat kum kajing pensya jongi gini ki atli ki bentar tolong haka budget chungki ni ka mang ka chungki di padon ei ong ka la ka yai min tu le kon le stom kon ka yai ban bhai ni ka jing le jurip jongi tu ka khasan trip chong ber ki point hi hang ko bilong ba ka morning shift kinong kai ki ba kai tu ke school hiju kinong kai ki hapan kai ka day but morning shift mentang kita beli kemat bakongsan kemudian ke poin ke ba nangkong bangi pensengah ho tau ong ba nginle nakalian kan ke department kini rupong ba bisa yale kat bala ban le ini teki pebun ki report gede bat ki jingle jemi tu sini ki bala pai yang guna kadep teki science lab ki ni ba kadang gunahi but ki school library menurut wa kesorkan la bo itu ke school library kampat don to ong ba i kenduk meni i minister ong ba itu la bo ik proposal kedon ka budget jengka government yang karin retaining wall try borok hi inong snong jong gejala iyo ka jing tua jang tu ka pendro ham tu sunai marjar atau hakapor slap mo trying ya ilud hi padi gitu ong ba lapha yang kita engineer ban pe je tu ka bidai bat tu ka kam ban sna dan ban bhab yang gitu ka tanya wall tegadon go school building ham tu ka ba dikata padai ka bolong ma ha tam itu nong snong ki ying ki badon senda jang ni ka school
Dah bidai bat kani mau dalade lek ula lek sport inspection husna marjar apau ta ong bai yaki principal hi ne ula ong hang tu sni ba an sapun klem no penduk no ekni ga wal building sama ka up cingma itu beri ku syong hang tu ka jaga bat kam tam long ru ku ba song suk song sengan yang kita dikenas ba pulih hang tu bat staff ni ba away bat ikani ru ong ba share dan sapun klem gitu ke building andre ban klem gitu ke building long ba hadin bala penbahaya gitu keren itu wall kis school toilet kadai ke ba nila manong ba bopong san ru kata hantam ki badon hantu ke caka mangiyoi hantu ka tarik kepala dep mo bunai dep ki toilet ki mi hapsu bingiong higher secondary to kadang ke kantin yang kini sampang ke baong ba jingnang jing start kedai kemi jong jinglong lidan te hagane ke por ngi na bilang jengi kun kuseng niat yanti bijingat yanti jengi nsingaban pensngau ke sarkar ba kumno in kemi yanti kita kinong nyelam kecela jengi pada ka pulai putih ke jengi ka hiardor dan kalian jengi hinga aprais ni dapat curi ke sarkar ba bukan simtia ya kini ka department hamtam ha ba debat pulai putih kelong bokong sanro kata ban kentiu ya dari bat kecat